Ikorere ry'inyama niryo ryabe ryo kubanza kwigurwaho umucanga ca ankore kandi nirija kuba n'urukozesebwa ahakongera umutindo hanyama ubwe bari kugikora mu pancakes, sausages, meatballs na n'ibindi. Trainingire yuzia Uganda Small Scale Industries Association yebireye umukoro ekatandika kushomesa kurugomu kwa kashatu 2020 nubetandika kushomesa katandika turi abantu 45 batabwa covid naci abamwe batandika gukora program turakoreje then we wrote another proposal turugambya ngo bakatuhinyama. We are doing well. Hati mutongere ki eyamagufu. Robert Kachebezi meya wa Mbarara City nagira ngo ikorere nirija kweraho ecanga cha ankoro kutunga akatare kente na naganda matungo. Mwene nyama bari kwandi agenda abina majenyi abarkwenda gukora za sausage abarkwenda gukora za baga hamwe na nebindi hate byona ni bani bikorwa ngo mugatsbe. Aba bakatandika no kushomesa abantu okukira munonga bakazi emiringo yibako basa konjera umutindo wa hanyama kandi ibintu ebine byo muhendo munonga tuza kuba tuguza hotel zestari zimwe na zimwe muri Mbarara supermarkets zestari zimwe na zimwe amashomero n'ibindi byose kandi tukurebera muri Mbarara yo turebera na Kampala so ni ntekateka ngweje na achievement y'amani kandi ntuyija gukora ahabo kubeki tuzakuba tukora abana bitu tuzakufuna musente abantu abatwehingurize baza kutunga emirimo enyama tukora wheat meat sausages ebindi n'enyama abantu bona enyama je yabashwenkuru tugenda tugihindura enyama no baza kugibika imara n'imyezi mukaga konka yito yaburire ko gutekaho ejunda so twateka ibyoma byo guteka enyama bakakora sausage white meat bangare n'izindi zone ezisire ezo koma. Ikoreri rumazireho sente miliyoni 150 za euro kandi ryombecerwe aba European Union bakwatanise na Ministry y'ibyobuhinji na n'uburiisa. Aha bwa TV West ndi Elias Ratugusa.